meke uguo mekire kana uguo mekite na magikinya handu ni magwathwo meke uguo ri ni morite raini. So go we independent. Yes. Ugidi uko ni kwa watu makiwa I am an independent thinker. Yes. Kana wacha manya ukaigwa I'm an independent woman. Yes. Ugo ndenda kuruga mara kia bageta go independent ndaro kama ndire na affiliation na kiama ndenda kuruga bande independent you independent ne ukidira ate ni kana hii yale mahaya na kwa mujano tuna IBC adora magwetu if kuna mundu aguteithia ni mutuke commissioner wari kia guthurwo ri agoronia gukuhurira thimu ri niko ndio independent independent and sadly ni atiriri uhoro uri wama ni ati Kenya na bururi uyu witu twendete hario kinyite independent institutions they should get dependent on politics. Okay. Nitakuga siasa situikete supreme hari independent institutions. Ugirora report ya ODPP kana Office of the Director of Public Prosecutions irakwira atiriri hari na andu aige marina degrees fake na mari wathanini kana ni mandikitwo ni thirikari wethenyo ni amareti ariri close to more than 400 million. That is it. Adora mandikitwo na fake certificate. Yes. Kwa dojo makuti gucokia bia rivuli ODPP ri ni agirirwa koragitwira atiriri andu ayo thutha wa gwika investigation na kurehero investigation na nenda confirm matire na degrees ri niki gitumite akoro atamatwarite igoti amwe ni magavana amwe ni minister amwe ni abunge amwe andu aige rivuli akoro mundu ucio ni independent ni agirirwo akoro agicokia ciuria akoro agicokia ati uyu ndi mutwarite tondu wa ABC tondu auditor general no nginya akamu audit tukiuma ruhonge-ini tugathie ruhonge rwa EACC na ni wega honge ici cigakoragwo cigicokeria akenya ciuria tondu ruhonge ru ruti hindi ruriathwo ni president na ndio kana commissioner session mamenyaga ona ungiheo wira ni ng'ania wathi hau watho ni gukoragwo ukugiteire gwika uria tari umuthi mangiukira tu mauge EACC mangikira mauge umuthi kumania na rucio tutikurora kana uri wa thirikari kana uri wa mungethaniro kana ni uthurite kana ni unyendete tuguka akorwo ni uyite kana ni ungumanite mbeca cia thirikari tuguka tukunyite reke ngwire ndiritu githaraga gukira gikuru taungi taudo ni riri urugamiria university ya Nairobi ri marokire marandika andu minyana mahata kwa. Yes, very sad ito riri just because no amuru politically utogore university ya Nairobi uko ya Dicken Tom Dicken hali haisi EACC ndoto akwandika andu batari na unyuru shesheni hakuhe nawe.